Sagudahin nga rod ti surat ni Zanjoe. Iti probinsya ti Ilocosur, iti iling as Kabugaw, iti panang surat ni El Amor Verdadero. Dear Manong Nemy. Tibiyag dito'y lubong ket kasla agsursurulaeng agbisikleta, Manong Nemy. Sumemplang ka nga umuna ket sa gabaem dagiti garumyad ken sukat. Ngembayat iti panaglabas ti panahwen. Aglunit ti sugat ket di kanton. Wen. Ket di kamton, di tanton. Ama ipidal dagiti sakam iti napaspas. Di munton. Wenno di tanton nga may ipidal dagiti sakam nga napaspas. Kanadaan tinatibkera pakinakem nga mangdanon iti destinasyon mo saan kanto na pulos amatumba. Gagangay ti kunadang agsusuro. Manong Nemy at tuyak nga umay mangiburay manen ti kabadasak. Ngamsak ba iti amin? Kablawan ka ti muna Manong Nemy tinimbag nga oras mo dita Nemars studio. Agrama maten si Bukel a pamilyam. Ken kastamatan nagripatak ng buybuyak ken dumdumngeg. Ken kablawak ni El Amor Verdadero nga nagyamanak. Iti pa nang isurat na ito nga pakasalitahan. Kastaman nga rod nga nakrugyan ti amin. Sumungsong ang nakpelay nga jabalay Manong Nemy di malingag kon ti anug-og ni Vanjing asawak. Manong Nemy, dinaradaras ko ti simrek ket dagos nga inarakop ko ti asawa. Wen. Dagos nga inarakop ko, naging narakop kami siyempre. Agsangsangit isuna. Ket dinamag ko no apay. Nga aping agsangsangit. Apay, anong kasangit mo bakit? Nagtalaw tayo nito dahil ito nga balay, Zanjoe. Jakon kaya nagnaed dito eh. Hintay lang yung nagnaed sa Jakan doon. Iti ayan ni Manang kong iirma. Nga mapayan at napasamak. Nagsausaw umanin ni Manang mong lita. Anya? Ni Manang lita uhen. Nagsausaw umanin. Ayan na ni Manang takasarita. Rimuar. Siguro agad naman na inbida ti bagina ka naginipada na nga chismo sa adita karoba. Gusto na nga rin bakit di ka nagsangit. Tapos ito ni makisarita kinimanang itong sumangpet. Ni Manang Lita, Manong Nemy, kinisot inaunaan kada kami nga upat nga kakabsat. Nabagatanan nga balasang awan ti makaitured nga mangarem keng kuwana takasano nga adamayat nga mangarem keng kuwana kat nakatangtangsit sa pala suplada. Dahita ni Manang Lita. May kaduamat ni Manang Esther nga nakamang Idjay Isabela. May katlo, dahil di Manong Tomas ngem natay gabot sakit nga kanser. Kat siyak ti may kapat kan buridek nga inanak. Ulila kami ni ti ama, kan si bibiyag pelang ni Nanang ngem nakapsutan nga bakit. Diya ka mo Manong Nemy no apay nga saan nga kadutdutan da Manang Lita ken ti asawak. Tasipod pa'y insangpet ko ni Vanji dito balay, nasakitan ti papangresan na ken kuwana. Wanang rona no kasta. Idi ta ipasngayan ti asawak ni Juban nga anak mi. Tila daditan nga dildilawen ni Manang. Wen, karudmet ti asawak. Impauray kong urod di Manang Lita kay di adan nga makasangpet kinasarita. Manang, Manang Lita. Anya man dati nga isasaw yung kini Vanji. Nangato abuses tinsongbat na Manong Nemy. Hoy! Zanjoe! Bagbagaam na tanalaing asawam. Diya kaya tagsadot-sadot iti na ito yung balay. Manang samad nga nasadot ti asawa ka.
Isa na lang tanong duma, saan nga makatulong ta? Nga agistimar ta, awana nga rin ni Juban nga anak mi. Oh, basta. Diyak kaya't ugalit asawam. Manang, among ka di nakam ko masaya atin tatno. Maanusan da kan tumat ng istimaren. Indun agbakit ka. Anya, takunam? Da kayon to mga istimar kanyak, indun agbakitak. Oy, tamno ibagag keng ka, Zanjoe. Deyo pa'y maistimar ti basit nga anak yo, siyakto ket den logsot. Kasanong ibagang nga din maistimar ti anak mi manang, kinamam mata. Intalyaw ni manang dita, digitiya, matana, iti baba, Manong Nemy ket nakita na, digiti na iwara nga ayam ti anak ko iti tiles. Makitam dagita, nga na iwara, makitam. Kuting, hiwat yung kasawa dagita, ha. Manong Nemy pati digiti nakawara nga ayam ti talutawan na pailaeng nga anak ko ket pagdisdiskateran na. Bimalat nga nagsaon ni nanang manipod iti tugaw na tumba-tumba, wano dagi-dagi, wano rocking chair, wano natan. Ay na, anak ko, di kayo man nagsusungbat akasta. Di kayo man nagsisinong batakasta, kat nakababain ka dagiti karuba. Saan nyo ka di nga amo? Nga agrag-ragsak dagiti karuba, no adamang mangigda nga agkaapa. Nimat kami manang dita nanang. Nakadidilaw. Sa nakanakdakil tingiwat na. Hoy! Aguli makan. Manong Nemy talagang saan nga kaya't manang ti paatiw ako na. Naguli makan. Asino ti saan nga masuron? Kat ada ti tao nga dalimanek, adamat ti anakyo, nga wara, napiya kumaman, amuyo, amu na di marabutit dita. Ti agad dalimanek. Gagangay nga doobing data manang gagangay data iti ubing. Mapadas muntungod data, into nagasawa kan, kanaganak ka, punyeta, sa nga dagita ti bagbagam. No diyo kayat di makangig ti sao, Zanjoe, nasaysayaten no pumanaw kayo nito dito nga balay. Manang, pagtaltalawon na kami. Ha? Dijay! Data ti ruangan, nakalawlawa, nga pagruwaran nyo, iti anyaman nga oras. Manong Nemy, nagrikat-kat ngaminin, ti awang bukod na nga balay. Family house mi mat kaditi pagdana edan mi. Awang kumamat ti karbengak, nga mangyapon ti pamilyak iti dayta nga balay. Saan ka ding adda? Naturid ngamin ni Manang Lita, namang patalaw kada kami Manong Nemy ti so ngamin tinang parenovate. Ken nang papintas dayta nga balay. Idi adda palang isuna sa Hong Kong. Kadati nga OFW isuna Manong Nemy. Ket gabuti asik iti sawat pinatgag ti kalikagom na. Bakit? Pumaraw tayo nga ro din iti dayto nga balay. Agpeso Zanjoe? Uwan. Tapno awanin ti problema. Pumanaw tayo yun. Tapno sambon nga magmangigpit sa sao ni Manang. Baring no. Kahit na tayo nga pasangbayan ni Manang mo nga Irma, idyakan doon. Aman, kahit nalakay, kahit nasa ukidin dahi takeng kuhana. Alang ron, sagana mo, hindi kita nga may sagana. Tayo ton bigat. Pumanaw tayo dito eh. Manong Nemy na sakit man tiriknak nga may dayo kininanang ng kasapulan. Kailangan ako na da Manong Nemy. Kasapulan, tanatangsit unay ti KABSATKO. Nagpakada kam nga rod kininanang Manong Nemy kat kastoy tinapasama. Nanang, pumanaw kami dito eh. Saan min nga maanusan ti ugali ni Manang Lita? Papanan yung ngaroon, no pumanaw kayo, anak ka. Ni Banji nga sawak Manong Nemy ti simong bat, nga kunana. Yung kami dyakan doon nanang, tiyan ni Manang kong Irma,
Ay na. Oray lakit sa kamihinan ni Manang yung alita na ya. Nga malanak ko. Agsingsingpet ka nga raw, kanagan-anat ko iti pagkakaran nyo. Ay, bisungak mga te, gwapo nga pukok. Kalpasan inagkan ni nanang ni Joan, Manong Nemy, rimwar kamin, iti balay. Apag isuman, hindi nga sumangpet di Manang Lita nga naggapo iti tiyandaan. Kahit ko na, Manang, pumanaw kami. Kahit kasla sulot, nga awan tinanggig na. Ni Oy, ni Ay, awang pulos tina sa una Manong Nemy. Jakon inulit pa tinagtimek. Taring-ting mintim madayo. Kadagiti aginak Manong Nemy. Iti dadanon mi iti kandun ng Manong Nemy na ukrat ti takyag ti ipag ko nga ni Irma ken ti abirot ko nga Romeo nga nang pasangbay kada kami. Wen, kadinsingasing pa iti ipag ko. Ay na, no makaor-or nung kayon ton, mabalyon to ti pungakdar ti basit nga malayo, idya bangkag mi, di tadaya. Nagpeso ipag, wan bayaw. Kat mayat sadyay ta, asidig lang iti poste, ti elektrisidad. Nga, pangikabitan nyo iti kuryente no kas pagarigan. Nagamin kami no kas ta, ipag, abiran. Manong Nemy nagsalukag kam nga rod ka ni Vanji nga asawak. Wen, nasursuro mi iti agaramid ti kalamay ket ison ti ilako mi iti igid ti highway no sa dinno nga stop over dagiti bus nga agabot Manila ken agabot Lawag. Naginggang iti agangay Manong Nemy ti latan asawak ti aglako iti kalamay. Ta nakastre ka kami din nga driver iti truck iti maysa nga cargo and freight company ije Kandun. Wano dito Kandun, Manong Nemy. Dito nga inot nga nakahurnong kami Manong Nemy kat pimatakder kami ti basit ng bukod mi nga balay. Iso akong kunat ti asawak. Kaya kunak iti asawak Manong Nemy. Vanchi bakit? Kita hamla ti gasatan niya. Zanjoe? Kinapan lang. Nasurok pa ila nga duwa nga tawen, sibut pimano tayo dya kabukaw. Ngamita. Doon bukod tayo nga balayan niya. Uwan nga rod lakay. Nadamat nagsayaatan ti kinatangsit ni Manang mo. Ni Manang mo nga baak. Saan ka di? Tano saan ko mga natangsit? Siguro. Nakikabbalay tayo pa ila nga gana ita. Among bakit? Ito na makornong ta. Kahit ko nga, gatangin tan tulayan kada manong mo, kinimanang mong Irma, dahil ito nga lute, nga nagdiswan ti balay tayo. Alakit, igaid ta nga rin tagurno nga lakay. Tasak to tagpakpakaasi kinimanang, nga gatangin talayan dahil ito nga diso. Awang kas, ada bukod tan nga balay, at tapay bukod to nga lute. Manong Nemy na anayas idin ti panagbiag ti pamilya mi. Panagbiag mi asang kapamilya. Ngayon, apay nga ta. Apay nga ta nga da, maibalabalet dagiti saan nga makaay-ayo nga pagteng. Wen. Nangrugi analibag, tinalitaw nga kasasaad mi, idita, may sungsungak, itidakas nga timpuyong. Nasurutak din na kay barakada Manong Nemy kat data. Inom akang kanayon tunggal aldaw ngawan iditi ubrak. Inom laing ididamo Manong Nemy imidi agbayag. Nasursuro kon Manong Nemy tagsugal iti baraha ken pallot. Nasursurok maten tagikupit iti sweldok kadjakot iya punti amin iti asawak kas iti dati. Mangilasinak no kwan iti pang inumi iti barkadak agraman ti pang sugal Manong Nemy. Marurod nga rod ti asawak siyempre. Ta inom dito'y sugal ditan teraramidek basta awan ti ubrak. Zanjoe. Bakit? Madida ito nga susuruatan mo na.
No kaano pa nga dagkilan ti anak ta? Isumat ti panakibarkadam, panagbartek mo, ken panagsugal mo? Manong Nemy, di damo jak lata sungsungbatan ti asawak. No pa'y agtantanimitin mo ti ununag ko ako na. Napuskol ka terupang dito nga babae na. Nagsasaukan niya. Ay, nagpuskol ka din na tirupa dito nga babae nagsasakon niya ti kastan. Saan ba't nagkurang nga mga ipay ti lamutan da nga gina. Samay sa. Saklamat rumor nga mapan makiinom ken magsugal no day off ko. Tapos, iparit na pa'y? Kung kunak no ko ay tinuununag ko Manong Nemy. Madlaw ti asawak no pa'y Jack sumungsungbat. Amuna kaloksaw ko dayta nga magbagana. Iso ako na Manong Nemy. Amom lakay. Denggam Zanjoe. Saan ka agtanta na buto makasta? Ore saan ko mangig amok ti magbagam. Masurong ka. Amom lakay. Amumat problema kanyak. Numapang ka iti barakadam. Ipaayan na kam kumamit nga ginati oras mo. Adakad oras mo kada kami. No madamat trabaho, adakad trabaho. Kakaiso na kanday op mo. Adaka kumakada kami nga mawang ka. Adaka di barakadam. Ha? Ngem naging susulutak latan dajak manin na ket kunak manin tinakam ko Manong Nemy. Dula una nga amo da ito nga babae. Asawa ka lang. Tapos sigakit din timang kontro ti biyak ko. No way. Nakunaktatan tinakam ko Manong Nemy. Wen ati ko pa yan Manong Nemy tagpampanunot nga baro. Kadagiti agundaway. Kaya tinaminsan nga Domingo Manong Nemy inawis ng ti asawa. Zanjoe lakay. Hindi mo agpaspasyal. Hindi mo agjollibee iti anak ta, please. No man pa napilpil tiriknak Manong Nemy pinagustuwak ti asawak. Sige. Sige, grupot ka nga ro din. Nagpeso lakay. Wen, nga mabitay lang nga. Dapat 2:00, nakaawit na yun. Ha? Mapay met. Masapul ngamin nga makamak-hamak. Ti pa nakilaban ti banok ti markadak. Narigatan no, jak mapustaan. No muna tanalaing di manok da dyan nga. Naggapo pa di bakulod. Manok? Sughal? Palot? Wen, grupot kayo tentang ro din nag-jollibee. Kalpasan na, inakton makipalot. Manong Nemy nakaragragsak dagiti aginak nga buta pinagusto akida. Ngem tinigat na. When? Kang kanain dakbaten nga awisan. Iri sumarunong nga Domingo, awisan dakmanin. Zanjoe lakay. Di man pagpaspasyar. Tay, duha talaeng. Tako na? Duha talaeng agdate ta nga si kakinsyak nga awan ti anak ta. Alang ibatik pa lang ni Juban kini Manang Irma. May liwak kami nun nga pasya nga dududwa talang. Saan ka di nga sa tararamidin tayo, daggayam ta pa ilaeng. Ay! Ni, sumubra kan Banji. Ha? Papansin ka madlaw na yan. Apay dakis timbagat? Amumat nga ti Aldo ti Domingo ket Aldaw ko para ka naging markadak. Ay, Domingo, derby, amum deta. Ikat saan ka karod nga akong katakas na alakay. Kanamay sa, kasano ko mga awisan kiti sa baling nga Aldaw ket adda ka no ka ti trabaho. Ti kat Domingo ti ka addam lakay. Talaga nga pagpungpungtutan na kanya. Aldaw ti markadak deta basta Domingo ko nakmet. Anya ti kayat mo? Agmulmuleng ng tangag balmalem. Nga matilad na papananta. Di ka pinaumaya. Paunay Manong. Gabot ay papilit na lang ti kayat na Manong Nemy for the first time. Nga nadisuwak ti asawak. Ijam at kinitakyag na. Agtanakan ko naknay. Di mo mutsa Opo. Kadamay batan. Sinipat mo titakyag ko nagsakit. Ibagbagagmat lang nga para kanata ko maneta nga aldaw nga maapay. Dapat matagdabar ka naman sa tumartengkan. Di ka pala sumarteng na yunak na simpatengkan.
tinungat at pagtungpalan dito. Nakabimbinasan nga anayas ti biyag. Ngam nakibarkada matin, amo nagsugal agbartak. Nakaw, baka sumarno, babae. Nakunadan, no adda arak, adda sugal, adda pa'y babae. Tas tangata. Sa tinungat at pagtungpalan na ito'y pakasalitaan ni Zanjoe. Hindi ito'y tultoy babagayam. Babagayam may hintayin ng tuloy nga iba sa pakasalitaan ni Zanjoe. Ito pa ng surat ni El Amor Verdadero. Puan Manong Nemy, iti mo na agundaway nga nadiswak ti asawak. Nakla ti asawak. Nga dinanam naman Manong Nemy nga sipatek isunam. Nagdaray nga napan nagkukot nga naganugog iti kusina ngam kasla awan laing kanyak dayta nga napasamak. Awan simken nga asik ken kuana. Anat kayat na. Awisan dat. Mapangkam ko nagpaspasyak nga dududwa. Mapangkam agmulmulang lang agmalmalem. Ape dikad makauma ya, tikas talatan. Makaumak mat tikas talatan nga ropa na nga kitaag Manong Nemy. Uwan, makaumat ti panaggrup-rupa ti asawak para kanya. Ngayon nurupa ti barkadak Manong Nemy. Nurupa ti barkadak. Saan tupulos, jak tupulos kauma. Takasano nakaragragsak kami. Ado dagiti kalokuan nga pagkakatawaan mi Manong Nemy. Nagimas ti uminom ti ara, kakaduam na kiti barkadak, nga ore ka mga agrabrabi, wano saan kita. Dumteng ton ti parbangon, adakam to pa lang nga kakatawa. Pinanawak na rod nga agan anug-og ti asawak Manong Nemy kat siyempre, napanak manin ka na kiti barkadak. Inawis ko manin itang aginom. Mga pards! O may kayon naginom tayo, aging gana nga agmulagat ti oken. O may kayon! Apya ka sa tilangan pare, Zanjoe. Lumablaba ka kaasla at nakaguram. Ano problema mo ya? Sus! Nagapa kami ngamin kani. Tinalaing asawak pare. Tapay mat pare. Agasem. Awas na nakidang income ka no ag-date. Ag-date kam ka no dududwa. Anya? Nagpintas mo't gayam na tang awis na pare. Apya nga kaguram. Atula amin nga amo dahil nga nalaing nga babae. Hanana? Atula amin dahil amo dahil nga nalaing nga babae ko nak. Uminom tayo din mga parts. Ay kasta. Alakit uminom tayo nga roda na. Tos pare Zanjoe. Bayat nga giinom kami Manong Nemy na ituloy laeng ati asawak ti tupi ko. Ket kunak karegi di barkadat. Amoyo mga parts. Amoyo. Ha? Masuro na ka talaga ni Banjing asawak. Iso nga, linipak ko. Ano? Ano, lakit. Ano, palat sa pulo na ikakmat ti kwarta. Ha? Abo na umat iti kandang agina. Iya. Ipapayo ko mat amin ng obligasyon ng kwarta. Ken makan. No, apeng agawin na pala ang mati aldaw ko para kada kayo nga mga parts ko. Madi. Anat madi. Madi nga talaga rin ang hararamidan ti asawam, pare Zanjoe. Zanjoe, anak ko ba? Ihimot na laingan ti oras mo, nga relax. Nga kadwa na kami abarkadam. Agtrabaho ka ti makalawas. Kidawam laking kuha na ti may sakal daw, ag-relax. Iparit na ko ma. Correct ka dyan, Pards. Isong ita. Itak lang nga naamuan at igayam asawa. Ti makaperdi, itinasiyat nga panagbabarkada. Sige, tumagay, tayo di inom. Signal. Yan. Makalawas siguro Manong Nemy saan kami naging inunit asawak. Madlaw pa yan dayta ni Juban nga anak mi ngagtawin idin ti kumurang inem. Kuna ti barok kanyak. Ay papa. Ape nga saan mo nga pagpagunyan ni mama? Ngim jaklatin taltarik tanak ko Manong Nemy. Gapot na din na maorit sungbat ko kunana. Papa? Ikanak man nga rin ti piso. Piso? Ngayon pa. Piso lagaya. Sige. Inikak Manong Nemy kat kasta orin tinagsak na nga napan iti inana. Mama, inikanak ni Papa ti piso. Humisam lang ti asawak Manong Nemy.
Ket inarakop na rito nga nagkantimugin na. Ket sipud na disuwak ti asawak Manong Nemy dinan inulit pa'y nga nangawis kanyak ama pa nagpaspasyal. Awan pa yan di bibiyang na uri adalamen tanabi nga sumangpetak nga nakabarbartay kak. Mas dawak met ket di ket kunak. May mayat pa yan di nakbibiyangan tapno jak tapno di ka masipsipat. Kinamkit namin sa lang sinipat ko nagnakamen. Kasta ti asawa, sipat lang nagnakaman. Ngayon ti minsan, agsapat ibigat ti Domingo Manong Nemy at tutugawak iti salas. Iti romor ti asawak, iti silad mi nga nakarubwat. Domingo man na, makalagip sama ninde ito nga babae. Aldaw di kiti parakadak, agawan naman nga pa nga nakarubwat kat nakalipstick pa mga ayon sa akin di mga ayon naknata. Nakarubwat, nakalipstick, kan nakabangbanglo. Manong Nemy dito nga nakita man ang kinapintas ni Vanjing asawa. Nakaisem ngay masdag itayan ko, ket inarakop nak tinairut, ket inagkan na ko, kalpasan na. Zanjoe lakay. Ag-picture taman, please. Ha? Naklaat ak idideta nga sa ote asawak Manong Nemy. Ag-selfie kam kano. No, pekasta, pinatgak ti kid down na. Kinaot na ti cellphone na, manipod ti bulsana. Ket, insagana na ti kamera. Ngem ko na lang kanyak. Kalabayan nak ha? Gabayan nak ba't akalakay, tapno sweet. Sige. Dada. Ginabay ko nga rod Manong Nemy. Ket nanaltaakan ti kamera ti cellphone na. Ket nagtimik man ti asawak. Lakay? Umay ka mamit sumurot kada kami kini Joban entayo makimisa. Anana? Sumurot ka kada kami kini Joban nga anak tanga mapantay makimisa ko na. Nagkurtra timugin ko Manong Nemy kat dinilagak man ti asawak. Saan nga mabalin? Ha? Inak makipamunpon iti agtabon ita. Diyan na tayo nga barkadak. Nalawag, nangig mo. Inak makipamunpon. Manong Nemy awan tinaramidang nga ti asawak no ti makder, ti malikod na si Oli makid pimanaw itian ko. Kat sakbay nga nagluwasak ka na pa nakipamunpon iti na tayo nga barkadak. Juan, sinirip ko lang ti asawak nga adda iti kusina. Nakatugaw ngagmulmulang ng piman. Kasla nakaunag launay, ti pampanunutan na. Diyakon na nagunyan pa, bulon kong tinapan na itinatayan Manong Nemy. Masapol nga mga kamakamag ti sugal, sakbay nga gluwas nga simbaan ti minatay. Nakadoyo ak nga tan ni 30 nga metro manipod jabalay, idi ka makamenak ni Vanjing asawak. Zanjoe lakay. Ingka mang makimisa kini Joban nga anak ta. Saan ka di ka talaga nga umay? Ingka makimisa, di ka umay. Diya ko intaltalek Manong Nemy. Di ka ditumad na revoltot makitkitam dita. Zanjoe! Saan ko ta intaltalek? Tinarengteng kong tinagna nga nagdiretso iti minatayan Manong Nemy na abutak pailaan iti sugal ket namadama iti tilaki nain. Ngem daksang gasat Manong. Buwiset. 4,000. Di pulos imabrot. Diretso nga naabang. Paunay kinabwisit Manong Nemy di pulos napadasan nga nabayadan te 4,000 abalon ko. Tagasamat ti kinamalas Manong Nemy. Tano saan nga 3, ken 2, ti barkada, ti pagtatayaak, ti sursurutak, uno burat. Imbag pa jaban nga sa kunada,
dumilpadilpat. Ngente 4,000 ko Manong Nemy di pulos di milpaat. Malas. Nalpasen ti punpon Manong Nemy idi agawis temay sa abarkadak ngagnagad ti burbur. Ay pare Zanjoe. Ay pare. Tepelo binom jubalay da. Birthday ni tatang ko. Hala? Hindi uminom jubalay ko na. Birthday ni tatang ko. Awa na. Ang birthday ni tatang mo kanang pare burbur. Wine. Baka nilipatan mo tipet sa ita pare. Mayo 10. Ay, Mayo 10. May 10. Ikso ti birthday na eh. Nemars ti pulutan to pare. Gabat na pinarte na tayo burburan nga asumi. Manong Nemy. May 10. May 10 gayam. Kaniding aldaw. Ah? Wedding anniversary mi kini Vanji. Basta wedding anniversary mi. Iso pa ti birthday ti asawa. Tay nagkasar kami kit nagtulagan mi ti birthday nito pa nagkasar mi. Agka-birthday na kini Manang Sita. Nga Pascual Ramones. Mayo 10, Manong Nemy. Dati-dati ngamin nga nag-birthday suna kan anniversary mi ket mapangkam magkimisa. Ket kalpasan ti misa ingkam mga iti restaurant sakam tumapan agpagnapag na iti para. Manong Nemy na imayangak iti apagbiit tanalagip ko tinapalabas. Jack pa yan maatensyonan nga sa salita nak ni Pari Burbur. Hey, Pari Zanjoe. Anat ko mo na ya. Oh my God, ano saan? Aman pare, aman. Adda kami ngomin inom iti balay da Pari Burbur Manong Nemy. Ngimjak maawatan tiriknak no ape kasla alimbasagin nak. Madlaw pa yan iti kasangsangop. Iti kaawan ti ganay gay kung uminom. Natikwe mo nga di uminom pare Zanjoe. Apay. Itokno mo sa amatan ni San Miguel. Itulok mo sa amatan ko nakuma. Itulok mo sa amatan nga ni San Miguel iti mang padsukin ka. Tagay pare. Ay, ewan pare. Basta kami na. Kakaiso na nga nagimas ti pulutan tayo kat. Nakatapta ba natin kung burbura nga aso ni Pari Burbur? Naging mas kakilawanan na eh. Tadi nardaraan nga eh. Lami yung puro ka tinadaraan po na kinakrispinan, naglaing din nagluton. Manong Nemy sarang ngusong akmat iti arak no isot pagsasalitaan nga mas dawak iti bagik. No apay ka na kita agong daway kat awang ganas. Awan ti appetite ko nga uminom Manong Nemy. Impapaanos ko lang tinakidanggay no way kahit ko kumanti agawid. Bainak lang amin tinasapa nga ba nagpakadak. Wen, kantsawan dak no ka nagdi barkadak at no nasapak nga agpakadak. Ngayon dita mapanunot ko dagpambar Manong Nemy naging pangetak nga bispislek nga sakit kampay di tibuksit ko abo. No. Anak ko yaman pare Zanjoe. Agkiwal matin tibuksit ko mga parts. Apo nagsakit. Ano ya? Kaya itarada ka nga rin din sa hospital pare. Narigatan no. Magsatan ka dito eh. Ay sana. Sana. Kabutin ko si doktor mga parts. Apo nagsakit. Agawid aklangan di balay. Kaya nga rin agawid nga may mesa pare. Uwin kaya pare. Nasakit nga talaga siya. Manong Nemy pinalubusan na karod di barkada kat nagdadarasa kon nga nagawid. Pasado alas 6 iti malem, iti makadano nagtibalay. Ngim awan tinasang petak. Saan ko nasang petan dagiti aginak. Agsit si dawag no apay nga awanda kat nasipngeten tiglawlaw. Ngim siguro ko na gabot ti kasangit ti asawa kat napanda nagpaspasyar iti mall
kalpasan da ket nakimisa da. Nakarik na aktibisin ket napana ket kusina Manong Nemy nga awantin na poy. Awan si daen. Maloksawak manin Manong Nemy. Ket rimuarak. Uwan. Simbre ket balay ket numanang kita nga dan sumungad dagit aginak. Awan. Paspasungada kita. Ada kiti kasta gundaway Manong Nemy. Iti tamapsungadak ni Romeo nga abirat ko. Agtartarayan ng masadag ang matartaranta Manong Nemy. Abirat. Ay, abirat. Dahil kiti aginam. Ala, dahil kiti aginak abirat. Apa yan niya? Ala, apa napasamak na kadakwa na? Ay, dinong parida ti jeep. Bayat nga babalbalas yung dakano ti kalsada. Kanya. Manong Nemy, nakamulang-lang aklatan nga jakon makuti. Jakon makapagkuti tinagtakdirat. Tinapik-tapik nak ti abirat ko. Hoy, abirat. Ti kunak na dong pardigit aginam. Agtignay ka, tay kakitay nito yung ospital. Napano ni bagat sadyay. Darsem, mapangkan dumanon. Iti ospital Manong Nemy. Idadakon ti ospital. Anyan nga nakalulukan rik na tinasang patak. Gabot ay pakaamuda. Nga dead on arrival ni Vanjing nasa. Idinto ta critical man ti kasasat ni Juban nga anak ko. Napaikisak iti nakabigpigsa. Sa lusod ko. Apay! Apay nga pinanawan nak bakit? Diyos ko, salbaran ti anak ko. Iti pagkat mga asim, Lord. Sabang iraman nga mapukaw ni Jovan. Inapaprusan ti abirat ko ti likod ko Manong Nemy. Ket liniliwanag. Zanjoe abirat. Patib krem ti bakinake mo. Basol ko na ito, abirat. Basol ko. Ano ko matakin na duwa kida, saan ko mga nabasama ka na kuha na ni Kastoy. Birthday pa ito asawa. Wedding anniversary mapaita. Saan mo ka pabasulin ti bagi mabirat? Saman, basol ko ti amin. Basol ko. Awal tinagay ayat ti Kastoy nga napasama kabirat. Pasit na ito ti tiyempo. Ken ti saan nga mapakpakadahan nga pasama. Abay Kastoy, abirat. Abang nga nakalalis doon ang hindi pasama. Awalin ni Vanjing nga asawa. Awalan. Awalan tinaalos nga mangiluto kanya. Awalan na tinadungo. Kanang manglalailo kanya. Awalan ti babae ngang sapsapol di kang kanayon nga tensyon ko. Awalan. Maawatak tirik na mabiran. Dumawat ka ti pamakawan. Tapat check nga pakawan na kapaylain. Dumawat ka ti pamakawan. Tapat check nga mangmagig na kapaylain. Kawanan lang ako ma. Banji, bakit? Kawanan lang. Hindi ka man lalakadua. Ganapan ng imisa. Kawanan lang. Nujak mo na aramin tinang kuyog kang gati aldaw nga panagkasangay mo kinanibersarita. Nakawalan lang ko mga nagiti nagkurkurangan ken ka. Makawalan lang ko Manong Nemy agpaiso de kunada akanayon nga maudi ti panagbabawi. Nagbabawiak no apay nga Jack imparik na.
Jak imparik na ti pamatek iti maudin nga alaal daw ti hasawak. Nagbabawi ak no apay nga jak impaay iti nananay nga oras kada tensyon ko iti hasawak. Karmak ka din da ito yung mapaspasamak. Iso ka din nga napuka kundi asawak. Tapno pagbabawiyak na iti nga nagbasbasulak. Kantap no may pabigbig kaniyak na iti nagkurkurangan. Mapayakas to'y nga wagas, Manong Nemy. Salak man lang ka nipayan, di kong daway nga nangilintag ka nanginibanag ka nagbindutak. Nagsakit, Manong Nemy, nagsakit. Naemansayag ti bangkay ti asawa kat nagpanes nga namin pinsan ti lubong ko. Di may nakasaksakit launay. Di man lalakita ni Juban nga anak ko di bangkay ti na nasakbay nga naidulin. Kapunta samot nga mapaling nga rumuha nito ospital. Kapunta sampay nga balubusan lagi ni doktor. Kapunta nga andalang naman nga mag-agasan ti anak mi, Manong Nemy. Well, pudno nga masalbar ti biyag na iti pagkan ni Juban nakalasat ti anak ko. Nga maawanan ti masangpatan na pa'y nga inanan ti balay. Anyan to di mga ni Juban. Into na salunsudan na kaniyak. Tatang, ayan ni nanang ko. Kumudot puso lakit di nga danggan, Manong Nemy. Inton sa lunsudan ni Giovanno sa dinuntayan ti nana. Manong Nemy nagsakit. Napukaw ti ganas kong agbyag. Tanabigbig ko adag iti aginak kaniso daghayam ti biag ko, Manong Nemy. Nalipatak din nagtrap-trabaho, nalipatak agtrap-trabaho gayam gapu kadakwada. Ngim sa dinuitan ti ayan ti asawa. Awanin, Manong Nemy. Kat gapu ti nakaro nga depression ko. Diya ko na iulo pa iti nagtrabaho. Diyak pa yun maestimar ti anak ko. Iso nga edi, nakarawaren iti ospital ti anak ko, Manong Nemy. Inted kong iti ipag ko ken ti abirat ko. Ipag, Zanjoe, awanin ti asawak. Saan ko masikaso ti anak ko? Mabaling nga da kayo pa ilang ti makaamo kinitsuban. Ipag-irma kinabirat, Romeo. Mabaling ka din nga da kayo pa ilang ti makaamo kinitsuban. Papagayam sakbay nga iti itultuloy ken amwen sa dinut pagtungpalan dito nga pakasaritaan ni pagayam ito nga Zanjoe. Iti panang isurat ni Elmore Verdadero. Ituloy tayo intayon na igibos ti pagtungpalan ti pagkasaritaan ni Zanjoe. Iti panang isurat ni Elmore Verdadero. Manong Nemy, dagiti barkadak, tinangibus-busak ti panawin ko. Kabuta kasla, jakon kayat paay, jak masurutan no kasanong pa'y tagbiag. Isong ipakupkup ko ni Juban, iti ipag ko, ken ti apirat ko. Ti barkadak, Manong Nemy, tinagsublyak, inom ditoy, inom dita, kang kanayon ng inom, awanin ti umiso nga direksyon ti biyag ko. Ket, agtakaw kampay idin kadag iti barkadak. Ti makadakas, Manong Nemy, hinold up dagiti barkadak ti may sa nga bumbay sa minalmalo.
Manong Nemy bas kumagnakamakasan mo. Tirigat na Manong Nemy siyak tinutukmaan na kinamag dagiti otoridad. Kat imbas nga tulungan dak dagiti barakadak saan. Tanagkaykasan dak ngayon tudungan jak nga siyak amin. Taking gapuanan ti amin. Kat itilikodan dagiti nalamiis nga landok arehas. Iso tinagtungpalak. Nabalodak. Imbalodak Manong Nemy. Ano yan? Ano yan tinagtungtung palam Zanjoe? Imbes nga nagnakam ka talatay ti asawam gapukeng ka. Kita. Uwan Manong Nemy dagiti barkadak a pinilik nga nangipaayan ti oras imbes nga ti pamilya. Isuda ti nangirubukan niya. Barkadak ti pinilik nga nakikadkaduan imbes da di ko maasawag. Barkada nga nangipayak ti importansya imbes nga ti anak ko. Ano yan? Nga nakaayagasan ko. Kat bayat ti kaadak iti pagbaludan Manong Nemy. Awamal na tinauray ko karag iti barkadak nga nang bisita kaniyak. Niyamatin. Nagpukaw da nakaslasok. E dinto ta idi kat impaay ko kadakwada ti adado nga oras ngem ti pamilyak. Kat dito nga nalagip ko manen da di banjing asawak Manong Nemy. Ano adda ko mapailahay nga biyag. San na ko mga ipalubos nga agbanagak iti pagbalodan. Amok nga ilaban na ti kaso tap na makaruwaran. Yung sa dinot itantayan na awanan ti asawa. Awanan. Iti may isang aldaw Manong Nemy. Binisita na ti ipag ko. Kumustahan ba yaw? Daytoy. Kanahin nga malamal da ipag. Takang kanahin nga malaglagip ko. Dahil di banching akabsat mo. Kasta nga talaga bayaw, anos lang. Kumusta man ni Jovan, nga anak ko ipag. Awan ti magdanagam kini Jovan bayaw, nasyat lang suna. Ada kami nga mangkita. Tada pinukuha di kiti anak ko mangkita keng kuana. Saan na maglasap sa pulin? Ninanang na ipag. Kasama na. Kinibagbagamin ako nga saan nga sapsapulan pa ni Mawang na taadan sa langit ngagragragsak. Ipag, ananusan nyo kuman ni Jovan. Ay na, bagam mandata mo nung saan kayong talagang arami din mitikasta. Tamok, nga tiya panangaywan mi kini Jovan. Magragsakan lakit ni Banji. Pakawalan na kumaipag. Nuado man tinagkurkurang akin ni Vanji nga adin mo. Di pata mong data, bayaw. Awan gayam. Pinadevelop ko rete picture yung adwa. Ini birthday na. Ha? Malagip mo? Di pa nag-selfie-selfie yo? Ngayon ginambayam iso na? Nasakbay nga napasamak ti pa nakatay na. Nagpicture kayo? Malakip ko. Pinadevelop ko. Dahil di aldong isumatan ti papatay na. Naodi nga picture yo. Nakaragdagsak ti kabsat ko. Dito yo. Manong Nemy ang tagtagargar tinakulap ko nga nangawat itiladawan. Jack manen magawidan nga tumrem dagit iluwag. Hindi makita. Tinakapinpintas ka nakasingsingpet nga asawak. Inagkak tiladawan kat naitanamitim ko. I miss you so much, bakit ko. And I love you. Please forgive me.
Bayaw. Ano, sampay lang nga. Agan-anos ka pa lang dito ita asik-aswak ti piyansam. Piyansa ko na ipag. Oen, korang pa lang amin, hindi ito korta amin kanila kay. So nga, padasek to man timapan gani manang mungalita, hindi kabugaw, tagpatulungan. Ni manang lita, di bakit nabalasan ng inaw ng kamsat ko? Kahit nakatangatulungan. Kabsat bayaw. Isong awan kaslat ay padasek lata. Anya ti ammom, baka masyan ka. Manong Nemy awan namnamak nga kayat nakatulungan ni Manang Lita. Ngam ko naklatat ipag ko. Alakit padasim ti mapanaipag. Bareng no matukay ti asi ni Manang ko. Manong Nemy, kurang nalaing nga agbagtitak nga mangpampanunot ka dagiti napaspasamat. Nagpintas idin ti anayos ti biyak mi. No apigit ngamin nga nasurutak tinasamek nga dalan. Anya nga ita? Nabibisked ka nalalamiis nga landok tinang palaulaw kaniya. Amok itan Manong Nemy. Ngawan patig ti panakibarkada. Sa dala na siya at kang ka, no, da kwarta mo, ipainom mo. Yung nudakan iti, piriglo, saan nakan nga amam mo. Naglabas pa hindi kita al-al daw Manong Nemy idi tadamanen bumisita kanyak. Bumisita kanyak ti ipag ko. Kat naklatak Manong Nemy. Hindi makitak ni Manang Lita. Ti bakit abalasa nga naungat kabsat ko. Tinang papanaw idi kata kami di balay. Zanjoe, ading ko, kinunan na Manong Nemy. Nga nangarakop kanyak. Manang, kumusta ka? Jack Bariro, italang nga arakupan na. Kanarakupan ka. Nga ginarakop ta. Manong Nemy, narakop na ko ni Manang Lita kat no pa'y magsidsidawak. Marakop akmet kang kuhan. Manang, nakakasyak dito. Kahit kunti makarwar Manang. Uwe na din ko. Nalpasan ti pa nakapiansan. Kahit makarwar ka. Agbeso Manang. Agbeso. Wen. Kahit pangasim, tasakbay nga rumwar ka, okso bumon dito'y nakitidaan nga responsibilidad, uno personalidad mo. Akatam? Okso bumon dito'y nakitidaan nga personalidad mo. Kahit itiruar, ikawas mo tibaro nga inabel, ti pa nagbalbaliw. Manong Nemy, anyan nga, yaman ko kini Manang Lita, kasta matiipag ko. Ta si anos na, nga nagdanggay, nga nagtulong kaniya. Ket iti iruwar ko iti pagbaludan, na ipasabat kaniya, tinalamis apulo iti angin. Nga mangipasimudag Manong Nemy iti baro abihag, ken baro anamnam. Kananyan nga iliw ko nakakita manen kini Juban nga anak ko. Inarakop ko nga nag-agkan ni Juban. Juban anak ko. Mailiw ako na inken ka. Apay, naggabkap po ang papa. Tinalyaw ko ti ipag ko Manong Nemy kat nagtimag. Sa aming impudno kini Juban, no sa dino ti ayam mo, bayaw. Kat gabot kastat sa oti ipag ko Manong Nemy kinunak ti anak ko. Kuhanak, nagapuak ti trabaho. Kat naibayagak sa diyang. Kasta ka di papa, ikanak man nga ti pisom. Tainak gumatang ti candy.
Manong Nemy dagita amin ti kaililo ko ti anak ko. Piso idi, piso pala ita. No pa gimaton ti presyo ti candy Manong Nemy. Uwan Manong Nemy, dagita ti amin nga kaililo ko ti anak ko. Ti panangreng-reng na kanyak a dumawat ti piso. Diyak man maliklikan ti aglidahit. Kat malagip kumanin ti asawa. Laragsak nga ta kuman no kompleto kami. No adda ko man ti asawa. Nga mawanin. Katsakbay mat Manong Nemy nga nagluwas ni Manang Lita nga nagsubli jay kabugaw kinunana. Zanjoe aling ko. No kaya siya nagsubli kini Juban jay kabugaw silo ka tiruwangan ti balay para kada kayo. Kaya yung asawan Manang Ureno jay kami ngagnaed. Hasta ka peso. Amo kami nga dakkel abangungot tinapasama kada kayo dito kandon. Kat pakawanan na kumamit aling ko. Kadagit na aramid kada kayo tinapalabas. Manang, sakdaga po na no apay nga may kayo dito kandon. No sa dino, nga dito nga natay na di banchi. Saan kayo panunod ti kasta Manang? Nalabit na da siguro dito among rason no apay nga. Nasapa nga napukaw ko ti asawak. Kadi ulit tagtagyaman kang kamanang. No saan nga kapot itulong mo? At ako mapalit at ipagbaludan. Manong Nemy pinampanunot ko ng imbag. No kasanuak ka magruki. No kasanuak ka mga barwan. Pinampanunot ko ti amin Manong Nemy. Kasapulag tagplano. Ket pudno ti kuna ni Manang Lita Manong Nemy nga dito'y kandon nga napasamak ti bangungot ti biyag ko. Amok nga marigatanak nga mangrugi no patuloy ak ngagnaed iti dayto nga lugar. Taadno dagita dagiti makita nga may palagip kanyak iti asawa. Ken may sapay Manong Nemy. Amangan no may rubuak tumanen iti dakes at impuyog kadagiti barkada. So ngayon gandang kung arot Manong Nemy, ngayon kami malaing nga nagnaed sa Kabugaw iti sidong ni Manang ken ni Nanang. Maawatan mo dito ni ipag ko ken gabirat ko. Iti agpakada kami. Alaka dawan ti papakarbingan mi nga mga tipakada kayo bayaw. No dahil taman ti pangandang mo. Ken ti nabisked nga takyag ti Diyos ti bangkibin ka na kayo ngagsubli iti Kabugaw. Manong Nemy, nagsubli kam nga rod, kani Juban dito'y kabugaw, kat dito'y abinagbaga anak ni Nanang. Ay, Zanjoe barok. Nanang, napaklib ka, iti na minsan, bumangon ka nga dagos, bumangon ka nga daan na tibker nga determinasyon. Dagiti adal, susurom tinapalabas mo, balonem ida, ngagdalyasat iti agdalyasat at tumurong iti baleg iti biyag. Nanang, no kaya't mo tagbaleg saan ka butbuteng? Dagiti bidot kan panakapahay mo ti osarem nga inspirasyon mo tapno agbalin ka na tibker nga mangsango kadagiti sumangbay pay akarit iti biyag. Nagamanak kadagita nga pamagbagayo Nanang. Manong Nemy gusto digita ang imbaga ni Nanang. Kat sampay nga nalado ti amin, tadamat ni Juban, nga ipamaysak, nga pangipaayak, pangipamaysak ti biyag ko. Aramidag ti amin na kabaylak, no anya tinamnamay kapakaragsak, handi divanji nga asawak, ngagpaay iti anak mo. Manong Nemy kayat kuman nga ibaga, karigiti na asawaan, nga agpaspasar, iti umasping nga kasasaad. Kahit kung ibaga kata kayo. Agbalbaliw ka itan, tadda pa'y panawan mo. Ilintag mo dagiti bidot mo ita, tadda pa'y gundaway mo. No sika, kat naasawaan, nga itultuloy mo at makiparbarkada pa'y laing, ipay mulaing ti oras mo, iti pamilyam. Imbes nga nagiti barkadam. Ti barkada kat adda dalaing dita. No lakit adda kwartam. Ayabam laing ida, kat umaydan nga dakos. Ngamitan nyaman nga oras,
mabalinda kamit nga panawan. Ngem ti pamilya, isuda, iti saranay mo itanyaman nga oras. At daman kwartam, uno awan. Manong Nemy da ito, iti pakabuklan, iti pakasalita, kadagyaman unay ti anos mo, kat sabi ko adamat na ibatik nga adal, kan pagsarmingan. Alakastan, kadagyaman tigagit mo nga nang ibasa. Thank you and God bless. Tuwing kadagyaman nga pagaya mo, Zanjoe, iti Kabugaw, Ilocano, Philippines. Babenti pa ng isunat ni El Amor Verdadero, iti Pure Gold Tuda, Lawag City.